Ingabo z'u Rwanda zamaze kugera muri Mozambique. Ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu Bwana Claude Niko bisanzwe avuga yuko zamaze no kugera mu birindiro byazo, aho zizahanganira n'inyeshyamba ndetse naho zizakorera ibindi bikorwa bigamije kugarura amahoro n'umutekano muri intara ya Cabo Delgado. Nubwo ingabo z'u Rwanda zishimiwe muri Mozambique, abategetsi ba SADC bavuga yuko zarenze ku mategeko, aho nka Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo Nosiviwe Mampisa Nkakula yavuze yuko ingabo z'u Rwanda zitagombaga kugera mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique mbere yuko ingabo z'ibihugu byo muri aka karere ka SADC zihagera. Mu buryo bwumvikana nuko ingabo z'u Rwanda zazindutse cyane. Birashoboka yuko uku kuzinduka ari ukurenga ku mabwiriza cyangwa se amasezerano bumvikanye. Minisitiri w'Intebe wa Afurika y'Epfo Madame Novisiwe yavuze yuko uku kwagera mbere kutemeranyijweho n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Epfo SADC. Yavuze yuko bibabaje kubona iriyoherezwa riba mbere yuko hoherezwa ingabo za SADC, kuko uko umubano hagati y'u Rwanda na Mozambique waba umeze kose, ngo umuntu yakwiteza yuko u Rwanda rujya muri Mozambique hagendewe ku butumwa bwatanzwe n'abakuru b'ibihugu mu karere ka SADC. Leta y'u Rwanda ivuga yuko izo ngabo zagiye hakurikijwe amasezerano menshi ibihugu byagiye bisinyana mu mwaka wa 2018. Ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu, ubwo hari tariki ya 9 y'ukwezi kwa karindwi 2021, u Rwanda nibwo rwatangiye kohereza abasirikare n'abapolisi bivuga yuko bagera ku 1000 mu ntara ya Cabo Delgado. Iyi ntara imaze igihe izahajwe n'ibikorwa by'iterabwoba n'umutekano mukeya bikorwa n'umutwe w'inyeshyamba w'abahezanguni biyitirira idini ya Islam uzwi muri ako gace nka Al-Shabaab. Itangazo rya leta y'u Rwanda ryavuze yuko ingabo n'abapolisi boherejwe bazakorana bya hafi n'ingabo za Mozambique hamwe n'ingabo z'ibihugu by'umuryango wa SADC. Byitezwe yuko ingabo z'ibihugu by'umuryango wa SADC zizagera muri Mozambique kuwa 4 w'itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi 2021. Ni ukuvuga yuko ingabo za SADC zizahagera, iz'u Rwanda zihamaze icyumweru cyose ziryamiye amajanja muri Mozambique. Uyu muryango wa SADC ugizwe n'ibihugu 16. Ibyo ni Angola, Botswana, ibirwa bya Comore, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, ibirwa bya Maurice, Mozambique, Namibia, Seychelles, Afurika y'Epfo, Tanzania, Zambia hamwe na Zimbabwe. Ibyo bihugu rero nibyo byumvikanye yuko bigomba kwishyira hamwe bikohereza ingabo muri Mozambique kujya kurwanya Al-Shabaab. Ubwo ku rundi ruhande hazaba hari n'ingabo z'u Rwanda nazo zitanga umusanzu muri iki gikorwa cyo guhangana n'umutwe wa Al-Shabaab. Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi yemeje ko ingabo z'u Rwanda zahageze ngo zifashe kurwanya ibikorwa by'iterabwoba byibasiye Mozambique kuva mu kwezi kwa 10 2017, byibasiye uturere tumwe na tumwe tw'intara ya Cabo Delgado. Mozambique ibaye igihugu cya kabiri muri Afurika u Rwanda rwoherejemo ingabo ku buryo buzwi mu kujya kurwana ku ruhande rw'ubutegetsi buriho hagendewe ku bwumvikane bwa leta zombi. Murabyibuka ubwo Centrafrica byari bikomeye cyane, twabivuze kenshi turabisobanura cyane tugaragaza akazi k'ingabo z'u Rwanda muri Centrafrica. Nkuko twabikoze rero muri iki gihugu cya Centrafrica tukababwira byose kuri chaîne yacu, n'ubundi naha muri Mozambique niko tuzabigenza, ahubwo reka tunerekezeyo turebe uburyo ibintu byifashe n'ahagiye kurwanirwa n'ibi bihugu birimo n'ingabo z'u Rwanda. Intego ari ugwashya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab, ariko atari yayindi musanzwe muzi muri Somalia. Ansar al-Sunna, izina rizwi kandi nka Al-Sunna wa Jomo nk'inkomoko nyirizina, nitugerageza kubishyira mu Kinyarwanda turasanga ari nk'abahanga mu by'imigenzo y'ubuhanuzi. Abangaba benshi hari abantu babita abakonikoni. Ni mu ntangiriro ya muvuma y'iyobokamana mu turere tw'amajyaruguru y'intara ya Cabo Delgado yagaragaye bwa mbere mu 2015. Abangaba bayigaragayemo ari nabo bayishinze bari abayoboke b'umunyedini w'umunyakenya witwa Abdulogo wishwe mu 2012. Nyuma rero y'iyicwa rye, bamwe mu bantu bari bagize muvoma ye
bagiye gutura muri Kibiti muri Tanzania, nyuma baza kwibukira muri Mozambique. Abagiye muri muvoma ya Ansar al-Sunna bavugaga yuko uburyo abari mu idini ya Islam muri Mozambique basenga ngo bihabanye cyane n'amahame remezo y'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Abagize iyi muvoma batangiye kujya binjira mu misigiti n'intwaro zabo bagatera ubwoba ababaga bari gusenga mu musigiti, bagategeka yuko bakurikiza inyigisho z'imyemerere yabo aho kugira ngo bakurikize uko bajyaga basenga. Iyi muvoma izwiho mu buryo budaca ku ruhande yuko ari abantu barwanya Yesu cyangwa Yezu, les antichrist, abasenga gakondo ndetse n'abarwanya abantu bose bo mu burengerazuba bw'isi hamwe n'imigambi yabo yose. Bamamaye cyane mu kubuza rubanda kujya mu bitaro no mu mashuri aho barangije kugera. Aba ngaba bafata amashuri n'ibitaro nko kurwanya idini ya Islam ndetse no kurarura abayoboke ba muvoma yabo. Iyi migenzereze yabujije amahwemo abaturage muri ibyo bice bagiye bafata, cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Benshi banze guhindura ngo bayoboke iriyobokamana rya Ahlus Sunna wa Jemo. Bitewe rero n'amakimbirane yarimo agenda afata indi ntera, byatumye abayoboke b'iyi muvoma bitandukanya n'abandi bajya gushinga ahantu habo bwite, ari naho bahimbarizaga iyobokamana ryabo. Nyuma y'igihe kirekire rero, rya tsinda ryarushijeho kuba noneho abanyarugomo bakomeye. Ryasabye yuko amategeko ya Sharia agenga umuryango w'Abayisilamu ashyirwa mu bikorwa muri iki gihugu cya Mozambique. Nyamara aba bantu ntabwo bari bakemerwa na guverinoma y'igihugu, bari baratangiye kuba abanzi bayo. Byatumye batangira gukora inkambi rwihishwa mu turere twa Makomia, Makomboa do Praia hamwe na Montpueze. Izi nkambi zishyirwamo intwaro nyinshi, ubundi hakoherezwayo abarwanyi mu izina rya Allah. Imyitozo ya gisirikare abarwanyi ba Ansar al-Sunna bayihabwaga n'abahoze ari abapolisi n'abasirikare muri leta ya Mozambique. Bari barirukanwe muri guverinoma nabo bakiyemeza kuyirwanya bivuye inyuma kubera inzika. Uyu mutwe kandi watangiye kugirana ibiganiro n'abandi barwanyi bo mu mitwe ya Kisilamu ibarizwa mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Bivugwa yuko kandi wahaye akazi abatoza mu bya gisirikare baturutse muri Somalia, Tanzania na Kenya. Hari kandi benshi mu barwanyi ba Ansar al-Sunna bagiye bajya mu mahanga kugira ngo bahabwe andi mahugurwa akarishye n'imyitozo ya gisirikare. Mu makuru makeya azwi, dore yuko no kuyabona ubundi biba bigoye, abarwanyi muri uyu mutwe ngo ntabwo bose bunze ubumwe, ahubwo bigabanyijemo uduce dutandukanye tw'igihugu, bikagaragaza yuko guhuza ibikorwa nabyo ubwabyo bitoroshye. Mu kwezi kwa munani 2018, abapolisi ba Mozambique bari bagaragaje abagabo 6 bivugwa yuko ari abayobozi muri utwo dutsiko tugize uyu mutwe wo muri Cabo Delgado. Abo ngabo na Abdul Faisal, Abdul Laim, Abdul Rahman, Ibn Omar, Salimo hamwe na Nuno Rahman. Kubera agace intara ya Cabo Delgado iherereyemo no kuba ikora ku nyanja, iyi ntara ubwayo yakunze kuba icyambu cy'ubucuruzi bw'amagendu burimo ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu cyangwa se human trafficking n'ibindi birimo no gucuruza ingingo z'abantu. Umutwe wa Ansar al-Sunna ubona amafaranga binyuze mu bucuruzi bwa heroine, magendu no gucuruza amahembe y'inzovu. Nubwo imyemerere ishingiye ku idini ari ifite uruhare runini cyane mu guhembera amakimbirane muri Mozambique, abasesenguzi bemeza yuko ibintu by'ingenzi mu guteza imvuru muri iki gihugu ari ibibazo by'imibereho, ubukungu hamwe na politike muri Mozambique. Umunsi ku wundi ni benshi bajya muri uyu mutwe bateye umugongo leta yabo. Ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko rufatwa nk'impamvu nyamukuru itera abaturage kwinjira muri uyu mutwe, bakava muri leta bakinjira muri uyu mutwe bimeze nko gushaka akazi cyangwa gushaka impinduka. Kuba muri Mozambique urubyiruko rwinshi ari abashomeri ubwabyo ni impamvu ikomeye cyane ishyira iki gihugu mu bibazo bikomeye cyane, kubera ko urubyiruko rwinshi rwigumura buri munsi rurwanya leta rukisanga muri uyu mutwe. Ubusumbane bukomeje kwiyongera cyane muri rubanda bwatumye urubyiruko rwinshi rukurwa n'uyu mutwe ukomeye gutya, rwigira mu barwanyi barwanya leta. Uyu mutwe wo muri Cabo Delgado hari abaturage benshi bamaze kuwukunda, uvuga yuko ufite umugambi ukomeye cyane uzashingira ku mahame ya Kisilamu, maze ukazana urukingo ku cyorezo cya ruswa n'udutsiko tw'abantu bakomeye muri Mozambique bikubiye ibintu hafi ya byose. Inyeshyamba nyinshi ziri muri uyu mutwe nizo mu bwoko bw'Abamwani hamwe n'ubwoko bw'Abamankwa bukomoka muri Cabo Delgado. Abasivili bo muri utu duce
bagaragaje yuko izi nyeshyamba ngo zibitayeho kurusha na leta yabo, bigatuma rero berekeza imitima yabo kuri uyu mutwe, ndetse hari abatekereza yuko uyu mutwe ushobora kuba mesaya, ushobora kubacungura akarengane binjijwemo na leta. Ibi ngibi byose nkubwiye ni ibibera mu ntara imwe ya Cabo Delgado. Muri rusange iyi ni intara ikennye cyane ku bikorwa remezo, n'ibigaragara leta nayo wagira ngo yarayitereranye, ariko iyi ntara iturukamo umutungo ukomeye cyane uteza imbere igihugu. Intara ya Cabo Delgado iherereye mu birometero 1600 uvuye mu murwa mukuru Maputo, ikagira ubuso bw'ibirometero 82,625, bivuze yuko ikubye ubuso bw'u Rwanda hafi kane. Ni agace gatuwe n'abasaga miliyoni 2 gusa. Iyo ntara ikora kuri Tanzania, ikagira umujyi ukomeye cyane urimo Pemba, Montpoezi hamwe na Mochiboa. Umujyi wa Mochiboa niwo inyeshyamba zamaze umwaka zigaruriye, ku buryo ingabo za leta zananiwe kubatsimbura ngo zibirukane burundu. Cabo Delgado ni kamwe mu duce dukenye kurusha utundi twose muri Mozambique, ariko karakungahaye cyane ku mutungo kamere, kubera yuko iyi ntara ni intara igaragaramo amabuye menshi y'agaciro, ariko by'umwihariko ni intara irimo ubucukuzi bwa gaze ikenerwa ahantu henshi ku mubumbe. Kubera yuko iyi ntara isa naho yitaruye cyane umurwa mukuru Maputo, no kuba leta itayitaho bigaragara, byatumye ruswa iba nyinshi hagati y'inzego z'ubuyobozi muri iyi ntara, yewe n'inzego z'umutekano. Ibi ngibi nabyo byabaye icyuho cyiza inyeshyamba zanyuzemo zifata iyi ntara. Mu bihumbi 2010 Mozambique yavumbuye gaze nyinshi mu nyanja y'Ubuhinde ku nkengero za Cabo Delgado. Kubera iyi gaze nyinshi iboneka muri Cabo Delgado, sosiyete y'Abafaransa Total niyo yahawe ikiraka cyangwa isoko ryo kuyicukura mu mushinga uzwi nka Liquid Natural Gas. Abaturage batangiye binubira yuko amafaranga hava muri iyo mishinga ikomeye gutya atagarurwa mu bikorwa remezo by'iterambere muri Cabo Delgado, bagafata leta nk'umukoroni ugamije kubanyunyuza imitsi gusa aho kugira ngo ibe umubyeyi. Abarambiwe rero ibi ngibi bahisemo kwiyemeza kwisunga uyu mutwe nubwo witwa iterabwoba, ndetse uzwi cyane nka Al-Shabaab, ariko ntabwo abaturage benshi babuze kuwushimagiza, bavuga yuko nibura nturamo gufasha iyi ntara ishobora kwigenga, noneho bakaboka ku ngoyi y'ubutegetsi bwa Mozambique. Al-Shabaab yo muri Mozambique ifitanye umubano n'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State ukorera muri Iraq na Syria. Batangiye gukorana na Islamic State mu 2019. Kuva ubwo ufatwa nk'ishami rya Islamic State muri Afurika yo hagati, ryiswe Islamic State Central Africa Province. Hari abavuga yuko yaba ari Boko Haram yo muri Afurika y'Amajyepfo, abandi bakavuga andi mazina atandukanye, ariko izina rizwi cyane ni Al-Shabaab. Ubukana bwabo bwatangiye kugaragarira amahanga mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi 2021, ubwo abasaga 12 bicwaga mu gitero cyagabwe mu mujyi wa Palma. Mu bishwe hari harimo n'abanyamahanga. Ibi ngibi byatumye byinshi mu bikorwa by'amahanga muri aka gace bifunga imiryango yabyo, harimo n'ibikorwa by'isosiyete ya Total yacukuraga gaze. Izi nyeshyamba za Al-Shabaab zayogoje amajyaruguru ya Mozambique, bivuga yuko zikomeye cyane mu bijyanye n'ibikoresho bya gisirikare, ariko inzobere mu bya gisirikare zikavuga yuko izi nyeshyamba zidafite imyitozo ihagije cyane mu mirwano, cyane cyane imirwano yabera mu bice by'imijyi. Igisirikare cya Mozambique nacyo kivugamo intege nke cyane, haba mu bikoresho no mu bumenyi mu bya gisirikare ku rugamba. Ubu bushobozi bukeya rero mu gisirikare cya Mozambique byatumye bigorana cyane gusubiza inyuma aba barwanyi ba Al-Shabaab. Ubu ngubu ingabo zo muri SADC n'izindi ngabo zaturuka mu bihugu by'inshuti birimo n'u Rwanda nyine nizo zigiye guhangana n'uyu mutwe wa Al-Shabaab. Ingabo z'u Rwanda zo zamaze kugerayo, mu gihe iza SADC nazo zihategerejwe nyuma y'icyumweru iz'u Rwanda zihageze.